Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qurban ayt qancha kun bo'ladi deydi. O'zi Oroz ayt 1 kun, Qurban ayt 3 kun bo'ladi. 3 kun bayram desangiz bo'ladi. 3 kun inshaalloh qo'noq chiqarsangiz bo'ladi, qo'noq borsangiz bo'ladi. 3 kun sizga bayram inshaalloh. Shu Qurban aytda inshaalloh taala Alloh subhanahu va taolo Oroz ayt bilan Qurban aytni bayram qilib bergan ummatga, butkul ummatga. Эми кайсы бир начальниктер же директорлар, кандай бир объекттин башчысы болобу, кандай бир мамлекет башчысы болобу, кандай болсун иншалла, баягы элине биздин сөз менен айтканда премия кылып, бир кандай бир акча бөлүп бере турган болсо, Алла субханала ва таала үстүнөн рахматын жаадырат, берекесин жаадырат. Ошого иншалла, ошо берген акчаны дагы башка жакка коротпой, ошо алгандар иншалла Qurbançılıkka korottuңуздар. Qurbançılık kılыңızдар. Allah için inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala berekesin 700 min eseletip tövüp koydu. Bu dünyada ele alasız tuğan inşallah. Oşoğa inşallah eğer siz berekeni kalasanız, uşu vaxtlarda Allah için kolunuzda açınız. Allah sizin üstünüzden töbet. Allah subhanahu wa ta'ala jamgırday jadırat koy inşallah. Allah bergende siz sana püt albay alasızda. Şunun için inşallah Allah subhanahu wa ta'ala için көкіректі ачышқа, жүректі ачышқа, қолыңызды ачышқа Алла субханала ва тағала тауфик берген болсын.